A team from the Nyotrap Youth Council Soyong Zone, led by President Purning Star Shabong and Secretary Westmander L. Linkoy, had visited the Soyong Community Health Center on the 14th of February 2024. Following their inspection, they met with the Minister of Health and Family Welfare, Government of Meghalaya, Dr. M. Ampreen Lingdo, on the 1st of March 2024 to discuss the center's conditions and present a list of demands for improved health facilities. During a press briefing today, President Purning Star Shabong addressed concerns raised by the public regarding the inadequate infrastructure and the medical services at the Soyong CHC, as well as the unfavorable behavior of staff towards patients. Shabong highlighted the government's failure to fulfill its promises of providing facilities to meet healthcare needs of patients throughout the state of Meghalaya. Tik kebangikan mentah kalau bahalor kajing ujuan yang kipai ba anak pocok bakasi si soyong kam samala ban ayak taka ya kata kajing sumar kumba kadai ban ayak kum kadan jong si ilai kan ru habede ban kajing duna jongki anong tre kumba kalong hi po soyong ki nong tre ki doktor ki duna senak taka daw kamla ban perform yang taka duty kumba si kadai ban le tingilai kan ilai kapat i minister ba laknokno ba nak liang sokar kadai bantung ya kinong trei kat kum ka habide kam tam le ban doktor kat kum ka guideline bala kadau dak IPHS mar balai kum bakalok menta hapos yang giduna nak takadau ki sibul ki warak dak jing duna jing doktor te sewai pat ka benta ka bana liang jing ni kran oh ni burom mi doktor ni burom ya ki nurse atau sini bangilai tu kemut bangilai ban torsor ya ki hande ka jinglet jongi kalau ba ban lap ka jing syah lo ka jing ujor jong ba Henry atau sini dalam jano kumdo kembali nami ila UI express teke kebangikan yang jongi kam kidon pat ki benta ho ki doktor ki dos ki penjat doktor ram di brom yaki kidon pat ki benta ke ba ki doktor lande ki nos ikan he yaki pai ba lande ki kan kita ketien ki ba penbong ki pai ba teleng ba jong kajing kan jong kiru lemba kajing le jong kiru ka penlong pai ba bandu jing sanya yak si ngila ya discuss mentang sini bat nakaliang jongi ngila ajemut si minister sa sorka ba nang banla kita ke bar kumba kalong kaneka national medical commission registered medical practitioner professional conduct regulation 2023 kaneka la kedo ba kito ki pai ba kam tam bisib dawai la kito kam tam le kito ge ba sistem balik hak sumar ada kisah ayu kisah penbet dan dek syaban kentat ban sumar nakaliang jongki pai ba akila ban a ke jing ujor sarkar dek kebangikan hang ne mentah kalau ban nakaliang sarkar ke ban launch da toll free number toll free helpline number na ka mentah ki bilang stong mar balai habor ba ke ja kum bine ki bom skutnat kito kinok sitom le ki bahayeng kila ban ujor sia ka neka sak sarkar kenang ban nakaliang sarkar ka jing khia long tar jing ki ba kita kimat ki bangilekan mendaksi ba minister berkai ke ba minister ila keluar hangi ba long ba sim kiai kan jingkan ke ba nalian jing ila pusna te soi pat ha ba jadai bat ka jing duna doktor nalian dia masuk ila pusna mene ba ka jing duna doktor hi kalong ba ki duna doktor mentah ne pon mikaya te kumta kimla bantung ya ki doktor ki ba don kam hang te po si te kai ke ba nalian minister ila ayasran sini long ba andalayo i doktor saya salah bantung i doktor hang te po si ki ke ba duna kumbalong hadu mentahi doktor minister mendai la ai ki ayu tamba hatu sing ai ka jinglet jungi kalong pangintip kita ki detail berkhot ndai ka jano to te hadu mentangi padio ki detail ba ki doktor kumbalong mentah hadu mentahi idang perform doktor tangi ba idang te ndai don ki doktor ki basim sti don ki doktor ki balik kulit te ndai kumbalong mentahi pos yang si don tangi ba doktor ki perform kinas hadu mentar ngi padio wajing tip babiang tambah kidon katau katne tambah kamlong pat kum ka guideline balak kadu dak IPHS hang tai po so yong si kidon kita kitiar ke badang duna tinang liang jongi ngilaykan kum balong ka tiar x-ray rumah ban x-ray yang tai ki kapadon mentak yong kadu tinang liang jongi ngilaykan pat minister balong menongan liang sokar ke yang kita ki baru kitiar kibran kam po si tinang liang minister ila ular yangi pa isi kaya kane ban biang yang kam po si